Rusnaci u Beogradze včera še zišli u cerkvi Hrista Kralja, gdje okrep šveta kralji preslaveli i nacionalne šveto Rusnacoh. Službu Božu služel dekan Beogradsko-Banatski otec Vladislav Varga, ktorý potim bul i moderator programi znahodi označovanja Dnja Rusnacoh. Von bešadoval o otrimovanju ruskej zajednici, dzevedzeša trokoh parohiji u Beogradze, a potim zdohadnul i na 20-ročnicu šmerci panoca Mihajla Makaja. Dr. Joakim Striber bešadoval o vladikovi Dionizijovi Njaradiovi i jeho ulohi u virskim i društvenim živoce Rusnacoh, jednu čast bešedi pošvecel aktivnostom našej zajednici u Beogradze, a ohľadnulše i na uspіхи našej zajednici u roku za nami. Dość ciężko, kiedy nie macie, pierwsze nie mamy osobitych młodszych, którzy by się uključili. A već kad je prostor, pa zahrijevanje, pa či nam daju, či njim daju, keljo nam daju prostoru, a već co da pokladzeme, već še to distorijat, še mamy isti pitanja, še pitaju naš narod, kto sme, odkąd sme, gdje sme, co sme, jak, i še to musi obnoviti, povest, bo nie mamy vše istih ľudzoch. Prihodzia parohijanie, to tí starší, tak veľa už je umarli i pošli i nie môžu prísť. Takže vec, že máme nových, i dobre, i mladších. Evo, teraz sme mali skoro i krstenje, neviem, či ste videli, peršira sme mali teraz za kračun. Po programi za naščiviteľoch bola porihtana i zakuska, a druženje potirvalo do večarších hodzinoh.